Kadang kau Yesus nasondipo, kadang kau sandino di Yesus. Yes, anong kasabon kung madatid insanan. Puji Tuhan tu kasabon na baino kaan to kapag yampay. Miya gali nila dati dat tulan na po baino nga no kasuwang to na ditit tulan tuwago. Bulan dati tibay no bulan kemerdekaan okay? Ang bulih na kadid papatandu di bendera dadi doon eh. Jadi kung sikaw tu iati kadaw nga nakamerdeka ta ko na isuang dat keke armi susuab na kayong pupus ta ko na bulan 7 nakamerdeka ta ko did salinay dot ono matulan atau pakatilambus kanaw misis at ko di isuang dat sambayang kinarahingan abantug isuang kerjaan sorga kasuabon na ba na insan pod on sikaw yahay tu kanwi hay dat kapagyampay maya dat kasisan na sumambayang suaban na bay no. Mi kalansanan dahay dat tinopapiramutan dahay nga alanus at kendalanon gisamba iti na po kasisan dahay da sumambayang nga kanu dah dat memerikot di tamodon nagi miloh kagu da bumunsay dahay da patilambo sa ogirat amin sa Muhammadiyah. Tinasamayan dahay isong ngaran Yesus. Amen. Okay, kasabon na ba yun, no? Apo din ako kasuwa nga tangulon na ba yun, no? Di akuri ta ko po. Nga ikalansanan to ko dat ay inapahit kaantab dilod sinumuha nga alumi sa piramutan. At tumbayaan ako dat hara na pohot pagampuang kat hiti pamagunan iti bo. Okay? Bay no na pwede nga 1 hari bulan 8. Puji Tuhan tu ahakon ta ko pakagusyo dat ay sambulan pakagud iti torikot. Muntak to kapailan dati yati na pwede it kay si Sandat DM Dusun Ministry nga buat julung-julung kalinya kanino malayo eh. Hardi hot ay kapag yakunan dat papaharat ako kabaktian sabat mimpun dot kasuabon ang isang mo pupusan miagali hilo gereja ba community bo haro puji-pujian haro hot lagu istimewa mission perbincangan sekolah sabat khotbah isa no potamodon iti ay kaindalanan iti papaindalan iti nga moy pang milo nagi dati komandat pangumbalan tay ko kanu to kondo dat mongilo sangpuro na hot ay orikot tay ko nagyari di malayo ay mengukur sejauh mana kemampuan. Jadi irin pa di nga mongilod sangpuro na hot ay orikot dati sebagai tinimungan da dusun da papaindalan da kebaktian tadaw sabat kebaktian online live streaming. Ako na po silap nga kasari-sari no hot ay tinaruh dot dusun momogun rungos sa papaindalan manikid sabat kantelo di
da popoindalan iti ay kabaktian online. Jadi yati itongo dusun. Yati itongo dusun sabat depan papaharo toko dat kabaktian online live streaming iko muna orang putih full service mantadet kasuabon kisah mo pitang adaw puji Tuhan tu kasu harah piro-piro nunok kasuang ngaran do hirin it menganu bahagian da antakan idi. Jadi muntok do kayo kada ko katingaya may manuang ano pa ataman do manuang do hiri grup buli kopi em do hoom ay manuang ko da lohodid anto ya di pemimpin naman ko ka ako ko ilong malayo kado kayo nga hingga dita ako ilo kondo nga min kado ko tatud sekira na po dat harohot kemampuan dati dat pependalan iti kabaktian online live streaming gat bor sa dusun so kurang-kurangnya teko paling kurang kadit do malayo miloh to kadan do pependalan dat kabaktian online live streaming boros dusun so kurang-kurangnya insan dat 1 triwulan kemudian po nga talutulan insan soot kemampuan toko miagalidit ayah yun di agat ko toko no po di kanuhom kemudian po nga ay ata ko pa katilambus sa kabaktian online manta ko pa kago pingusawo itong kaumbalutan ngay moy dat ay harok kabampuan harok kasiwatan dati dat pependalan o gumo mo ti at mampay ti nga ina po hit kagat dati nga kano to ko bortugas ka amo timpo do orikot isay na ko ilo pongkot ba DM idigabo no tok kuha ano pa nga akon kabayan intanto ko no polo kesot COVID ho po dong siyam ko kitanan no pum apo ela num kaidu to katid may sambayang ko taon bay no jadi o gumu no tinaro dat mila to ko paintangawon isuang na kabaktian painsuang na titinaro da dusun umbalan to ko no tango dusun-dusun moy dat ina padahit kabaktian idi nga haro day kapurimanan dati di dusun puji-pujian nga mamimpin puji-pujian dusun sumambayang dusun nga haro di request sa lagu istimewa hom ay minakiano din man po dit malayo na bay na nga abulilah nga timpo no pod ori ko to manta ko gan do dusun nuno bang hadusun hara nagi pira-pira hot mila dati wayaan dot maya di kabaktian maya da Zoom maya nagi dot siaran media di haro yagal kadusun ministry sudah pastinya with love media mantada kiulu pwede na ko ilad mantadat hope media Sabah tu haro no hit program buat nakotumboyo di ulo da Sabah tubay no nga pay kurop ya gumo no paralan dati did milom magyapay to kad iswang nakabaktian mano na ko suwang ano po do kasuangan no sangko suwang kumatindok ngaran do ko yo man to kuno pagay oririkot pian do 92%, 95% milo to kuno man poindalano dusun-dusun dati hingga nago din na copy of it aman pa yung bulayo bulan 8 po nga iso bulan da agat
muntok dat keke armi susuap dati. Ay ikalan sanan dat inopohit ang ubas-ubas sa kamon na nubuatan nga kano ko da manguhup doho ay sayra na po moya kuramot da kayo ha paano ko na da ko gi isay na kayo sigag ka muhat ako da kayo nuno di rati ilot iti dia tu itinapot bulan lapan nga KKR min susuap to kono po karait dot nubuatan kitab Daniel ibinaras ko di gulupod ako mati kailan nubuatan tu ilo no pagyan nubuatan nilo nga ay ipopakito dati dat paing kukure na wayaan di light dondo nagi itimpo da orikot di sandat ka piyam nunulo nubuatan da dusun nga boros ako no pod pononduan lah jadi hari nangku dat itinapot timpu dondo nga iso no kaganapan na nubuatan ko paing kuro yampay ta kono KKR mi susuab manikid kasuabon dat tulan da bay no moy dat haro hida kasariit anu to kon isuang kat kay sisan dat ida mi susuab ay sa kamilaan dati ikamoyan dat osomokot orikot dati nga atumbayan to kon inopohit ponghupan de kinoringan nga haro kasari isuang dat 2 Tawarik 36 ayat 5 antakan no padi nga ino pa'y pinungaranan dat Yoyakim nga kiumur dat 2 na podom 5 tahun antakan da isi na po nga nasilih da raja hopodom misa tahun dinay di siya mamarinta dahil Jerusalem nga ino pa'y kabungaw ti Raja Yoyakim na po nga momonsoy danunuhi arat imato da ginorahingan ipangintangan da ginorahingan Nebuchadnezzar Raja Babel rinumikot minay panangod di siyo numan ni siyo kagasay darantay tembaga nigitan dahil Babel nogi pipirohot kakamot dahil wala kinurahingan nigitan ni Nebuchadnezzar dahil Babel naidiolo poyono dahil istana hila Babel suway kayri mantad na pod kapasiyan de Yoyakim nuno na pahit apoy ngontok kapinawon sa edisyo it kinasalan iharo kumadaw nga nakasurat isuang kitab raja-raja Israel Yahuda mantad idi Yoyakim na po nga pinapatungkos si tanak daw na silih da raja minongolon di siyo iti na pa kamunda sistem beraja nga ikamoyon dat turun temurun yun nabadari sayra na pod yoho sebagai raja ino po dahi tumungkus teko isumoli daho nga ini waris-waris ko tanak ko sayra ay sa tanak milakulan tika ni miladman paingkakaton kuhit tamanon tanak tamanon teko tanak ko tinanon kukuro madadid o sili raja aramay kakapilo kamayan na raja ilo haroy ko borosot o sili ko na po raja no nuno na po nga ay manda tulun haro mangurus dia ka munad ipe mo nang kihal nga haro ngay mangurus haro na po di mo nang kihal po di ngay urusan no mada ako di daw sili raja oy haro paguhatan nunuh na kuot ay
iso ka raja di isain po nga tumanod. Raja piya nga tumanod ka. Simbar na pa kadid di nga tukang gunting. Ino pa yung magunting ki. Yati may taka pakigunting nga tabok. Man ko na pa yolo. Kumanta ko no. Po koyoon to ko no. Po koyoon. Tumanod to ko na po. Tu madagyan aratin do halipatan. Diri na kay komundat raja piya nga tumanod di ka tukang gunting ka. Ay so pakanta tukang gunting ko it munting-gunting nga ino pa itulon na guntingan nga muragura. Ko basan na makigunting nga songin do dagto ko na po nga eh. Kumundat tukang gunting na kagya bobosat ka kagya nga kumaano. Pokoyo yun no. Raja piya ka nga miyo dihi kabo. Sa ino ko ilan puhang kuidan kumbalo raja sangadaw no po nga buli no. Ino po hit kobungaw wilot pemerintah nga di nakatalib nga intangan no po dati tuk ikaw mo na sunod palad ka no kuro solih na kagoy ayat 9 2 Tuarik 36 ayat 9 ino pa'y pinasolih di Yoyakim nga Yoyakin MN iri na piswayan ayat 9 Yoyakin kiumurdot hopo dom 8 taon antakan na isya no pa nga no sili raja tolun hopo da tulan nom sangadaw isya no pa nga memerintah dahir lad Yerusalem nunui kabungaw dahiti ia melakukan nunui arat imato ito guang kinorohingan Yoyakim iyo dihi Yoyakin iyo dihi ayat kahupod antakan na padid kino pialanan na taon ino padihi raja ni Nebukadnezar nga minanuhu dat minoy paggoit di Yoyakin dahil Babel nagi kakamot ta ang lumis ngay dat iwalay kinarahingan Zedekia saudara ayah Yoyakin saudara ayah tamanon bodi letilo ki sinumolih dat raja mentok ke Yehuda Yerusalem ay so nakaburuan nilo raja-raja dilay intangan na po ngay dati gi miagal ko i raja dat it amu po it hiridod ihirid ako pagulo nga hanam o insanan no po nga mumusid nunit arat ito buangan na ginorahingan pagkurahiti dati itinupagya dati nga akon ka raja bogit Perdana Menteri muntok kot negara ketua menteri muntok kot negeri iti dati nga muntok ano po imbulay ay so di raja di Sabah bo ketua menteri lah iti dati isay ketua menteri da Kapagulo negeri Sabah kedua ketalo kapira na rin dandoy haray ino po ako orangaw korangaw ako na pa kumundang ngaran da Monteri itahata ko na yung bayaan korangaw mo isay na ako pinapadagang Labuan susuhay ni iyo ko hinalabuan nakadagang ko na di aya kon na di ko isisa to ko
Haro na po hit. Ngono pa dati imbulay lo raja-raja dat ay Israel. Ino po idohod, amo nakaramayan ako kitulo nga. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Yoyakim melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. In bulay nakagulat, Yoyakin, momonsay hinggay arata imata kinorohingan. Itoguangan kinorohingan. Imbulay nakagulit, Zedekia, no reta ni ayat kahapodom 2. Momonsay siya nunoy arat imata do kinorohingan. Tokoy. Ketua menteri dati. Momonsay nunuhi arat imata rakyat ngay. Ilo nohot. Kadang-kadang kot ino pa yung monopot ngayon iswang kot pemerintahan kaya nga haranit mimbulay nito kumundat tigiran bo. Kot tigir it nga galit apa nganakan to kon. Ay ya, no kuro magyat tu iti kopyo ka. Sedo ko minumaguna raso ko itom di ko ni hab. Miya galit di harohot. Pero tulun korikot 400 tulun kami numaguna raso ko itom hindi. Hingga dihit hardi kita ko sumandak saba lawan ka. Ina pa di komen datang ulun nga ato koy. Iyo nga nakokumin oy kon ko sumandak sa bailo. Mina maguna no ngaran sumandak sa bailo kakanod. Jadi kita kabang kulo maman patulun pingin sakay do oray tani kamoyan dat sumandak sa bahay. Oy okon ni katulun da sa bailo kana duo kon ni. Nga no kuro tu haro nga di mo maguno raso ko ong ito. Ikan to hit miagal nga na dati tu haro na det dati kapuasan da ginawa mo. Puas sa ginawa puing ka. Kini nga ang sampin ko na mati politik ay lan ko natit makikinangod DM right na pa ka politik tok sa ibahan. Kongoy lo nga iko. Nga kada no nga time no pati tu magiangar ta kondo. Boros ano po politik ka nga kada rete no pati. Magiangar ta kondo makikinangod DM. Jadi hata ko insalawon na iti kapimpinan na pamagunan na timpud na do. Nga niko ako kamoyon dat yelo na pudim ay sa kinorohingan. Hata kay kamoyon dat ayelo at tumbayaan dat minamangon. Tu ay intangan to kono pundi katumbayaan pononudan nga ay asasan datan right ko minamangon. Ilot raja-raja di timpo nakatalib nga katumbayaan to kay yelo na potihom ay matumbaya koilo karati koilo hilod isay ti kamo na minamangon. Haro no nga ilo na binabi do popoingat popoilo. Dat poing kukuro hot susunod na minamangon. Kumulo pa nga ako ilo. Ato kay insalawon dat yelo na pagadi timpo na katalib. Ihati dondo nga ay sipiswayan. Momonsay nunoy arat imatag kinorohingan. Nga ino po matidihik kaboling kahang dati ti. May dati sumua nga gidit iswang go tonsi kadiil dali saya. Ino po hit kompuong go ginaw kaboling kahang go ginaw dati hintay dati iswang ga Daniel pasal 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan di Yoyakim, Raja Yehuda, rikot no di Nebukadnezar, Raja Babel, dahilod Yerusalem, mini pangopong di kota ini. Mini pagalob. Ayat kumudua. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, nagi sembahagi dit sentob no podit para kakas. Ikaw man ko kakamot ta iwalay de kinorohingan dahilolongon di Raja Nebukadnezar. O insanan no poringa nigitan dahilod tanah
sinier isuang diwalai rumah dewahnya perkakas ino padi kakamu tidinga nigitan denuman pesuango dohirid komoyendet kahaharaan di dewah diono ilo mo tidi koboling kahang dati om nakuroh nangkutu ilo nupot kerajaan Yehuda, Raja Yehuda, pemerintahan da antakan dinga pinatumboyo do kinorohingan pinatahak kumah dilot kerajaan Babel. Otopot nagid ay nubuatan nalo ilo nalo komonda nubuatan kadati. Nga intangan to kono pohot koboboyuhon dilot raja demi raja da mogisoli-oli-oli. Momosaid nunui arat yung mata kinorohingan mo. Raja Yoyakim, momosaid nunui arat yung mata kinorohingan. Raja Yoyakin, iyo dihi ka daw nunui arat yung mata kinorohingan. Raja, si kagurid di, Sedekia, momosaid nunui arat yung mata kinorohingan. Sontob no pulo raja-raja momosaid no karaton. Itaguangan na kinorohingan. Sedangkan dot, Raja Daud piat bontugon dati. Momonsay nunit arati imata kinorengan. Raja Salomo. Raja Saul it pirait nga dati. Raja Miolion mogisoli na raja. Okay, tano po dati ilot momonsay nunit arati imata kinorengan. Gisom dan nunudi kinatutukon. Kinorohingan na po nga pinapatahak, menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda. No kologos nagidi kauguhit ay sambayangan. Rumah Allah dot nasuang katulun dot sampagunan. O kono suang sonto bidit i para kakas i kakamot dahiri nga ni ngayon mo. Ni pondo liho dahirin i rumah dewa diolo. Nuno di ko bukolo tumiagalilo. Ay so no suay komondot ay iman dati potondoso suay ko iolo no po nga momonsay nunui arat mato do kinorohingan. Yati no po tindondo nga haro nagimo ti dihot miagali sigog kahit miagali lo ako tutukon dati. So ira no pod iti no pawawayon dati nga momonsay nuno no pay karaton dat kada pubursad imato kinorohingan. Imato nagidit ipangintangan nagidati sebagai dat pangorayat-rayat ngay nga ihati nga tumo ngobi bo. So ira ko kiton. Piando ay mulayan ko piyo nga oy sasamakan po nga aron ni katangaban datin ato koy. Yoti no ko dito katutukon to katim patampurasi na ating babaan to ko. Kamoyan no pa dito ang Pinay nga miagal no pulot ay kamoyan da pengalaman din no kito dati ilot raja-raja wowoyon ngay di laid. Ay mati kayo sadu ka pilod paing kukuro kayo nalanan dati tipudon do. Nuno na pa'y nangawayaan diolo o silih na dat iso kapagalan kumadati mo'y dot yati na po nga mumbangan mundar to ko dot okon ko tumano dilot ay kaboboyuhon dilot uwoyon ngay di timpo nakatalib. Ako na di hati milad asili raja kasultan dot. Nakatuwa-tuwa na umur kay. Umalo pa bantalan nga buli pa kanto dito ang umulok-mulok lah. Intanto ko na pulot raja-raja danuman paing kokoto dahiting kay miagal ko raja Yoyakim. Pero nagi umur di siya. 2 na po 5 taon. Tokoy gumulok po raha. Solih na Yoyakin. Hukpod dagi 8 taon. Ito kuwat pokaran.
Soli na kagoy Zedekia pero nagitaw di siya. Duwa na po daw misa taon. O gumu polo raja-raja isa ibubos sa tamulok. Pira umur, pira taon ni raja bubos tamulok di lain. Kabayan na po nga, ang umulok, ilo raja di gulo po. Ang umulok kantil lo nga, inapoit iwoyoon. Panasihat nga, manong pipinit, nung makapura ko, ganggutin di mo. Soro ko la, akon no ko 25 tahun nagidi raja nga, idihit, gakod longon, kakitangan, gakod longon. Kakitangan, gakod longon nga, man di siya nga, oh, ini tong mulok ko daw man ka. Iswang kapimpinan gereja nga ilot umur nga asaro tokod o sili do ukuran ipanukat dati intangan to kadum madadi la raja harap po dum 8 taon 2 na po dum 5 taon haro kay 8 taon hindi ako din no nasukay kago nga miya galagalit haro 8 taon mo ako asaro ko piyo nga miya gali haro isuan ko pimpinan gereja dati ino pa yung kakatan kasari nga pero taon iati imo lohing no mumbal no hit harani pacadanggit hopo dagi mo 8 taon kung adu na 4 taon ay di ka pi abulok pa di ka pi siyo ka kumbal ko kamong got panitia pemilih gereja mahito ko siyo 25 tahun bujang pa kago ako di siya ketua gereja na pwede ako jadi kapit pemulok po di intan to kono pulot raja-raja di nakatali ang mulok ang mulok mo tigi paingkuruhin na dako hari na ko ino pwet pemimpin na gereja jawatan besar borsa to po jawatan tango gayo lagi itongo elder setiap usaha kagumuan nga gupo pemalantik kita bujang tango mulok nga ino pa ketua gereja mo nang pipi ino hit nung ako nang kalanot-lanot to pilihan to ko itong diakon diakon no po man to ko no po hitong tuo sekiro dapat tulun 2 mulahing 2 tamulok ngamoy no po do dihiri ketua gereja isiyo na to ang pangalaman ka ino po hit kamuyon dat agayo hoporanan te ko tugas do hilolo nga intangan to kono po okon kay raja ilod topod ko po nga harap ya kuasa mutlak te ko kuasa veto idi raja idi nga inobondahit ipenasihat ko pihot agayo hoporanan do hirdi mo aro dadi titiati muhat na siyod sakirot wilis penasihat raja ako kuronay tong Pinay wilis kan dit di raja da muhat gi panikid kinayonon manikid daerah haron do wakil-wakil sakira na padadi do asili ko raja wah ino pa pilihan ko nga ini tango muda-muda tingkah ka ni kiumuro-muro monta ko pa di tango mulok irinot ketua tuga dirit yun di utusan daerah Kota Marudu pilihan ko na kira umur no kanang muhat gi aram may dadiri hoy nga ino po hiwoyoon ibobosot imiloh dot ay mga haki di kapimpinan baraja idi nga paingguason no kapiyod montok idit nabi para nabi jadi
Akhirah dat amulok ko atuhi raja sekira na pod inapoy payat-payat di siyo nga ikamuyen to kod oy nangakamatang ka nung kokikang oso nung no hi pagindalanan do ka pimpinan idi nga oso nung piyahi raja sangkuro piya kasanang raja sekira na inapoy payat-payat ngay nga munang pipii gatok itasaro ingka ka no ikalansanan dati dat iwowoyon nga dati dating pudod do pimanan na dati iyolo na po nga mumunsoy na kupid nunuhit ko sunong muntok ko rayat muntok dati doon sana iyati numutigya ko mo dat pono ko woyoon nga miyagal didit o susa gya dilod dondo gi iti na po pumurintahan do hitik ko yun dati kapitimbang ay so di ko mo yun dat sekira main bul nga kusung-kusung tiko satu-satu adi harohit 3-1 pa tiko 5-1 4-0 kundi kayo di nga miya galidit 1-1 ya di digi mantade ya dim atuh koy iri lagi dito susah nga paingkura piyahom ikalan sanandot inu padanday woyo ondot mingkakat de timpu dondo iharoh piyah de timpu dondo nga intangan to kanu padalat pemerintahan dit antakan di kerajaan Yahuda kada anda momosen ului arat di mata kinorohingan imato nagitulun nga arat no dokito apalagi di mata kinorohingan hinggo to ke raja ikoy nun dati do kumaraja iati na raja pengkurah to ke raja dahilo tokom mada to kon sosay bahan isuang do walay iati no min raja-raja mada to kon sosay bahan di sawo mada sosay bahan di tanganak sorohon no dati sekira no pod magakon to kawowoyoon ngay pemimpin-pemimpin ngay pumunsay to kon nunoy apatot imatag kinorohingan sekira magakon to kawoyoon do iswanggat keluarga pumunsay na nunuhi osan nga imatag kinorohingan pasti kompom nunom na pay wansay osan nga ito guangan kinorohingan pensuang mantadan osan nga imatag tangulo yung mata di karuhang mata di tanang puji Tuhan to pangubuli nga itit raja-raja do iti DM iya na po raja iya permaisuri patay ko nuno queen isuang na keluarga ang sanong nga iperbuatan dati ato ko momosay nunoy arate imata kinorohingan ay lan dati da sumano insanta daw sekira na po nga dati point sa mo ko do isuang da kita buahyo amoy kapinsado na di panulis dati piagalo amoy kapinsado da ilo na pot kerajaan Yahuda iti pemagunan da sumano nga miagalagali tawayaan Wahyu 20 ayat 7 sayra na po nakatali 1,000 taon ino po di rogon pinoydu mantadagilan hirih no didat mingkorohom bohisyo paimpuli da pemagunan minonimong isyo tangolun ngay dot sumangod sangkura ginumu da tulun ayat kawalo ginumu na po diolo nga miagal lo ginumu dat pasir da hilalaw palad ka dati may kaya ko tulisan palad ka ginumu na pulat katano dorogon
Wahyu 20 ayat 8. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Tokoy, palat udah kayo. Iso no pumantadilet ginumuan dat pananu dorogon miaga lo pasir hila laut. Nga kada na tulun da diem. Mada to kono iso no pumantadilet tinimungan dat kinogumuay miaga lo pasir, miaga lo tawgis sa hila laut. Nga okon ko i sikin panimbang. Mada ako na dad iso na pumantadilet ginumuan na miaga lo nga libit buto. Mada ko dayon dilo. Okay? Ay sanan to ko nga mada. Mada dat kampay let ginumuan na miaga lo pasir dilo laut. Kointob to ko na po lo pasir to koy og mutiri songonggom mogi nga piro ginumo. Kada borso pasir. Nagi kasanggot man to ka anggamay nga og no. Nagi tapaya sa taka biji papaya pa. Iri no did intobon na ilin sa tapayas pero ginumo. Iri po nga takoy ko intob. Dawlo na gidid. Miyagan na latawgis sa hilad. Nukad hilo. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Tuh, iri ni kamundo pahalad kaki. Manu, takoy kampay lumiyagan lo tinimungan do pasir. Sekira na pod mada toko. Iyati na hit raja-raja dahiti pamagunan isuang tinimungan da gereja isuang tinimungan da nuno na po ino karajaon do ko po no karaja to kad iwalay kada to ko no omit tilo raja-raja di nakatalib momusen numi arate mata kinurahingan sekira na pod iri ho po tamo da nati pamoyen da mampay to ko no motilet ginumuan da miagal po tawgis dahil rahat. Nunudi numandiolo intalang no diolo demanta da po puli pagmagunan minay panalabot perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Nga manta dahil tawan lintuhon na tapoy di minanorob diolo. Tok yoho no po kakita lagi no po di manta ko mumusik karaton dat diolo no katutukan. Isay no po manu do kampay lorogon osili do soldier rogon do anta kanilo umpama sa ito ko no karaton nga iho no pada ka kito hom tok isay di manu tutudan alaso imo ti tapoy itong pinay sakira no po mangilad alaso at tapoy ka amo no di masis di hari mo ti masis kutid di nga no copy kanta diri di mangila to no pod alaso ka mo ngono patiti ka itunturo tok kaka to koy bagi mo gonsok ko tapis si pariu ko hiti nga kakahi mo ti alaso nga ilo no po tapoy mantadot tawan ikamunto kod api neraka no po nga berita baik untuk dati no puro to berita baik kuan no po nga iati no po nga akon koy tulun-tulun dit mantutuday ilo no po tapoy neraka hiloom menghanguskan mereka kumoy no po nga sontob no po dito nga dusoh ngay nga man nakinarahingan pokay soo dahiti pamagunan dilonyapkan nuno na po'y gamot unsur dosa nga mantutuday kamon na po loom borita baik nalad montok dati ilo na dahit paimbulayon ilo na imbulayan ti pelajaran dati moidat mantad ko kita dati nuni karatan na winon sa ditwoyon ngay di nakatalib kada to ko no hompit da moy tanud di kaboboyuhon
ipinindalan dio lo. Mantad ko na ilaan dati dat inapay rogon da sumano nga o silid woyoon. Am timpud na nga woyoon na boy di po. O sili woyoon dit isyo na hit mumbalda da sumap kasari. Sumap kasari no po siya kinarahingan mantandi light. Gisambo dondom, gisambo orikot. Korikot pia kaguhi kamundat uta dawago Yerusalem baru. Tok may to kolo ahawo ka. Paingkuroh na pahit. Raja Nebuchadnezzar daminay rikot di kerajaan Yehuda. Paingkuroh na pahit minay sa minay pagano, minay panangod. Iyon lo nakadawhit paindalanon dorogon na tipudas mo. Jadi kada ta konon silih dat ilot soldier ilorogon anta kanila. Oy lano dati ikomendat no pasuh na soalan bocor. Puji Tuhan tu pakita non kinarahingan dat paingkuran ako katutukan. Nga aga kabagyali itong Pinay. Aramay gati mo midusa mo. Ulam ilon nga kabungahan nilo bo. Aramay ti ka mo na mamiduso. Hali piat ay lahan to kod ikaraton nga ilo na bagyalot paggampu ang gorogon ilod mo do iati no po nga hari kapurimanan datid nga aramay gyabo. Mantad ko rina may tiduso iti mo mo sa itulon. Sa kiro na po aramay ti ka mo na mamiduso atong bayan ko mangilag nga itong ulon. Isay na po ako mamiduso ada katandidit COVID-19 balas kahom. Tok. Monong pipi no mangilag mo mamiduso. Tu ada katandit COVID-19 balas. Ngamantad dat haaran po ti kamundat karamayan na mo sa duso iti no kakuan dat hato kay milam mo ng kiat. Nga po kiano ta kono panghakan do kinorohingan. Moy dat nuno na po hit kaubasanan dati do mumunsoy it arata imato do kinorohingan arat na gid imato do iti tangolun. Umbala na dati do popondar moy dat iati no pom ako hom pitilo ko moy dat miagal na lod tawgis miagal na pasir ginumo doman tutuday tok ihoti nga agumo no day timani-manan do ginawad it apuri manahan ni kapit ay yo tidak amanit ti ka paduli diolo ka haraw do day ginawad ti nga sira da sarohan pagulian to kakagod tok itin mo ti komanda soldier rorogon isay di amo da si tutudan nga kabar baik no muntok dati lobo tu oy sana no po unsur dosa nga tutudan gisomit atagak katalib aiso moy ipo magunan do wago Jerusalem baru nga pasilih dat iso kago ikoy mayaan dati pagihaw to kono pasikit kanto gi kada na dit Julian Ladja mati di sikit moy da iati no padati nga iati no nga irikoton iati ni komoyon dat iri Jerusalem baru ingon dadirogon sapo kada to kono may turian ay pengkukurohi kokihan dati dilay itong raja-raja dilay gisambot patumboy on do kinorohingan nilo dat ano ala itulun-tulun dat it may sangot tu ilo na po mumused nuni arat itagwang kinorohingan. Amen. Pukulan nga mo gyagi adde haro pa data ni ba no nga man to kan po boroso dat paingkukuran ang kuralan dati sumapilot kantakan do pamugunan di haro dati pudon do miloh to kon dat ay laan dat ipanambarasan ko ti lambus
Kaswabon da suwab, ay bulayan ta kampay kukuran ako katilambuson, kawayaan nila ay tulun-tulun da numan rangkato da rinmikot da hilad Babylon. Kita dati pay kukura asilihin dan isa pa ng tudukan kumadati pay kura ka daw tumaguang da kantakan pamuguna dati punan. Kung sikaw dat pinakinanghan dati kanaw miyampay dat kausikahan production hara kasarison dihon dati sira dat magindala to ko pasyente pumugunan hara na pakaratuon dati nga may na dati po sa moko umakin na rahingan may da santab na pa di karatuon dati di nga okon ko mangigit dati dat kasuangil dat miagal na ditogis sa ginumo dahil lalaw. Magsusuay matapulina toririn mo lutos induwa kadang koto haroson diho haroson diho no bitambang Kano misi sa tukod iswang sambaya inurahingan abantog iswang karajaan sorga kung sikaw dat insan pakago kaswabon na bayno nakano ihay da minang imbulay pay kukuran ng kuot piro-piro kaboboyuhon di woyoon nga di nakatalib gisam yelo no po nga pinatumboyo no dot asap nagi asangod di tulun-tulun di amo tumanod dia at tumbayan na gihay da timpo dondo kadaw nga sayra na pod o nga kodaw ginaw dahay da tumangkiad dia at tumanod dit kamoyan ang panuhan nga kada dagi samwat ino pahiragon nga kano dat may pagano dahay manumpalid dahay hinggan na ilanad sayra na pod katangkiad dihay mantadit ralan na pinatudok no nga osili hihay da isa kagut kay mayaan ang pananod di rogon ang mada ni hay do kampay ihay no pa nga ipagilitan di tulon da miyagalo tawgis dahil rahat o kinagumuon o gumo nagi kalamakon dahay karaton dahay nga man dahay pori ko to madia Tuhan may nahi ahako gisambot ino pa ilang lang dahay nga rumikot to min sa makumadihan kaswabon niti sumambayang nagihamon tokit sana natulun ipananod no di nangadakatan dat COVID-19 ay so numuti o pagandasan dahay suway ko panguhupan no moy dat haro kagarasan ginawo nagi kumugoto ng kalidasan di kombolutan ngay dat na dakatan di panasakit iti kung sikaw Tuhan tu hinakami ang paydahay di isuang kakuposyon tindalanan dahay dat tadaw dubay tinasambayang dahay isuang aran di Jesus amen. Okay, kung sikaw do kinapagyampayan dati kapirubat ako dot kaswabon na swab. Inako po.